seakan-akan walaupun tak berkata, mereka mendoktrin jamaah-jamaahnya tidak boleh mengakui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meniku sehingga ada ajaran ilmu guru pribadi, guru sejati, guru hakiki, guru ni awake dhewe. Sing diakoni sejelasnya itu adalah dulur papat, limo badan, rogo sukmo. Nah niku nggih. Niki pun malak-malik pun hancur kabeh keimanane dateng Allah. Niku sing diakoni teng lebete awak niki. Kenyataanipun rogo sukmo, dulur papat limo badan, sifat perwujudaning angkara murka yang mengatasnamakan agama demi duniawi. Nah niku panjenengan cek semerap, panjenengan cek ngerti bahwa sesungguhnya orang yang bersorban seperti ini, orang yang mempunyai pondok, yang menyampaikan haknya Allah, ayat-ayat Allah, dalil-dalil Allah belum tentu benar. Kalaupun itu tidak mengakui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi utama tiang-tiang Islam. Islam nopo sing dibeto teng tiang-tiang niku sing kados-kados kula lek nyampeaken sing kados noten menika. Mung gambaran mawon kula sebagai kesesatan diri. Nah niku kebanyakan mursid-mursid sakniki sanes sing dahulu kalah, sanes sing enten zamane ulama-ulama wali Allah, wali songo, dan wali-wali seterusnya termasuk Romo Yai Hamid, Syekhona Khalil Bangkalan, Yai Hasyim Asy'ari, Yai As'ad Situbondo, wali-wali Allah, haknya Allah. Maka ajaran itu yang sesungguhnya beliau itu kitabkan sesungguhnya hanyalah sholawat, dzikir, lan tasbih untuk mencapai makom wali yuwa wadatul wujud wali-wali Allah nggih. Niku sak benere, tapi nggih enten sing ngrusak keimanan pribumi niki wau. Dibuat, dihapus, disobek kitab-kitab wali-wali Allah pribumi meniku. Nggih, sesungguhnya ten situ